Yes, mbahaye ikaze nanone muri shampiyona y'isi y'amagare iri kubera na mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo mbifurize kugira ibihe byiza umerereye hose. Inshuti bakunzi ba PIPI KATI TV tudasiba kubana umunsi ku munsi. Ndagira ngo musabe nyamuneka nimba naho ubwa mbere isanze hano ngaha kandi wifuza kuzajya ikurikirana ibijyanye n'amakuru agezweho, update news ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga biba biri guca ibintu cyane cyane mu myidagaduro y'u Rwanda mu bijyanye ndetse n'imikino, ndetse dore yuko turi no kuvuga ku mikino cyane cyane hano ngaho iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda shampiyona y'isi y'amagare. Ndagira ngo mukurikirane iyi video neza kugira ngo muze gukomeza kunogerwa no kuryoherwa na gahunda zacu, kugira ngo muze gukomeza kugenda mumenya update, muze gukomeza kugenda mumenya abatsinze. Ndagira ngo kandi subscribe fungura akazogera kugira ngo amakuru yose ndibwaze kuza kunyuzaho mvuga ku bijyanye n'iyi mikino shampiyona y'isi y'amagare kubera mu gihugu cy'u Rwanda bize kugiriraho ku gihe 5 kwa 5 buri uko ndagenda kiraho amakuru. Kandi subscribe fungura akazogera kugira ngo amakuru ataza kuza kugucika. Ni Mr Irene namukomeje kubana kandi muzagenda mukomeza kubana no kuri PIPI KATI TV kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel yacu muri rusange tuzagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Reba iyo video neza uze gusobanukirwa neza ibijyanye n'aya makuru, rero ko umunyarwandakazi ari we wagize amanota ya mbere cyangwa se ari we wirukanse cyangwa se watwaye umwanya mutoya, cyane cyane dore yuko bari gusigana, buri wese ari gusiganwa n'igihe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ciao ciao.